Na Bula FM merkrake taletaki. Gonga elambasa Bula FM namba 2 na sere. Ando taleta kana borong na Bula FM namba 2 na sere su. Kau buat itu gara-garaki au rebot juga ni stima. Au ndau taleta kana borong na Bula. Tolo bina Fiji Bula FM namba 2 esinga toka. Bula bina era roga Bula FM namba 2 tikola. Bula FM namba 2 na sere. Ni sambula sai koyang na Vakaleleka ni nonda itukutuku. Arei ani kina matibaliwai e suba ni kua endona tangane ambaki rosambul kawalu ka bakai tigitiko mai sembete nandi ena dala ni nona rawi labu ena sala buto. Embe tigitiko Okritesh Kumar ni andau bakasaurara taka endona elewa me soli labo yani bua kebaka ena senga ena tambaka ena Facebook sona keni tamba ni senga tu ni bakai sulu. Arongodi ena matebele wai ni ayado na Kongo ena bula o Oktoba ni ronondolu tin katolu abakarota bua na leongo ni kebaka ena senga ni solia bua e ba na undolandola ena bakota na itamba kibe ira na wekana voleka. May beita gitiko o Kumar ena tolu na dala kasamay belmauti menangay rere tale kina matibelewai ni mataka. Ero sa bakaritaka eruana kambani ni bakabure kaukawa mai Korea mera mai bakandurin bisnisi ena nondo benua. Ero sa bebosaki na ruana kambani yongo kena matambose ni liba ena nondo benua kasa bakandu nui na nondo leiseni. Na ruana kambani yongo oyana Astrology Solar Korea kena Jimco Bioenergy karo baka yang ataka ronan rau rosang bula milyonan dola ene kena dabe na solar farm ene yasa bakara. Amai bosa mbumbului ena no o Narendra Modi mekatin kalima ni Prime Minister ke India. Ali utaka na nona isongo o Modi kabakatokai me Bharatiya Janata Party ena vending. Tatome rawate tiko ng ganga ena ronan rau walsabul korua ng dambe may na 5 raw wasambul katolo na hindame-tambe na palimendi may India. Abakarita ka Modi na nona baka pinipinaka wana yuyu ni nonda matmitu o borenge mbay marama na nona weito koni buwa nimbera na weinding-dingi. Kinagito, may ganga na timi ni Fiji Under 20 na tolu kay Senga na norto asota kina timi ni Papua New Guinea na sota ni OFC World Cup Playoffs na ANZ Stadium may Lodala. Erto merawat tiko na kay KVT o Altaf Sahib matay si Toma kay Saulawanga. Erto sa may bakanday tayo kirito kina sota ni Burubura ni Under 20 World Cup kana baketo may New Zealandi baki mayonggo. Esa may dabe keri na Vakaleleka ni nonda itukutuku ni Temo Demanda. Taleta na Radio Fiji 1 na mwirani nonda kunua. Ando taleta kana borong na Radio Fiji 1 singa toka mboleta ni station ni alumatu. Ando taleta kabale una borong na Radio Fiji 1 station ni alumatu ilo toka. Ando taleta kabale una borong na Radio Fiji 1 mandi na station ni alumatu. Au tuloy korbo ando borong lebe na station ni alumatu na Radio Fiji 1. Ando borong na Radio Fiji 1 na station ni alumatu na mandoi tele. Na Radio Fiji 1 nando mo ibitin bonga ni BNN.